podcast Tuesday namuhla nomuntu omdala artist ngifuna sikhulume kakhulu about ukukhula kwakhe sithi ukukhula kwakhe everything before siya kwi-industry yomculo and everything yabo. So i-podcast namuhla episode namuhla sponsored by Goes On Water. Because vele sesituke sama ukhuluma kakhulu uma kungehlisa impila bese ayende kahle le. So namhla umuntu ngisebenza naye kakhulu isikhathi akekho ngisebenza na Cliff is not here today. Khona leka busy ngako Tuesday na Thursday recording as usual sikacetshwayo. So siyaqala kuna Fruitman papa sanibonana. Sawubona. Ninjani? Hayi ngiphilile nami. Ngicela ukubonga kakhulu ukuthi nokubita labancane kunami ngibite emsangadami ngichomele yabo. So makufika umuntu omdala ofana nawe it means a lot ukuthi nobatova labantu ukuthi lelo lesendawo yini yabo. Because wonke umuntu ufuna ukugibela imoto mase igijima. Uma usugibela imoto segijima kulimali umuntu olimali yabo. So igibele isashova i-kickstart. Ukickstart kanye nayo uhambe kanye nayo yabo. Kusile papa ukahle. Hayi ngahle ngalo. No ngibonga ukuthi umbekedelele ngibe late nga 10 minutes. Hayi cha. Ngathola umele mina. It means a lot uyabona isikhathi sine sibantu abamnyama vele siba nenkinga nazo and ngicela ngibude esikhathini esiningi ukuthi ngibani wa creator wash wathi ngani ukuthi lesikhathi lesi ngisombala yabo. So ngicela ngitshela abantu abaningi ukuthi lesinye isikhathi uyathandaza bona ukuthi umthandazo yakho ayivakali ngoba lesikhathi basi twistile sinesebenzisa isikhathi salabanye abantu isikhathi sabogogo omkhulu wethu. Mina nje when i-analyze ngakho ngiyembile yabona nje ngathi ngi-12 mhlawumbe ngi-1 ke kumbe ngi-4 we don't know. You understand bona abadzala bathi bebaphuma ngaphandle babuke i-word bathi hanya sesikhathi sokwenda ilelo sofa. You understand so sinesesanika lesikhathi ukuthi ngifaka lo wash ngathi leli wash leli bangitshela ukuthi lo maka lapha endlini kube ngesikhathi lo mlungu ufuna ngingene ngesikhathi yabo udla ngesikhathi konke ungene ngesikhathi semuntu hayi ngesikhathi sakho. Ke mina ke esikhathini ngistrict kakhulu ne ngihlelekile ngesikhathini. Basi strict kakhulu esikhathini esiningi bakhulu ngesikhathi semabhunu. Ngoba semabhunu but basi isikhathi esiningi bathi bakhulu ngesikhathi semabhunu. Ngibani papa mina uSipho John wakamalubane ukudalwa lapha eMbombela old location. Okay. eMbombela. Namhlanje sizofunza because eMbombela sathi le idorobha lesibona nyala sathi eMbombela usibonile mkhulu lapha benemakhaya enu lapha hayi lama estate sobona nyala nathi stadium ukuthi bathi kuseMbombela stadium kelanga semathafeni. Mina ngikhule nihlala lapha niwoka nelo nesikoleni niwoka niye edrobheni singanayo transport esibona base edrobheni buya ngayifonge la noma kancane usejude kakhulu. Take us back papa ukukhula kwakhe eMbombela. Ngisakhula ekhaya ngene isikolo kumabanga laphansi eMahlukaneni. Okay. So eMahlukaneni lower primary school. From Mahlukaneni lower primary school ngaya eNdlunkulu. Okay. Higher primary. Khona eMbombela. Igcina lapho nje yaseMbombela singakathuthi. Ngoba sithuthe 1975 kwakhona ngita elikazi. Mara eMbombela ngifike eMahlukaneni eNdlunkulu. So uma siblings unawo khona nabo bani ekhaya? Ekhaya ngasekhaya ithini? Ekhaya besingu-5. Nomkhulu nabanye labane nabathathu bengilandzela bona. So kuba ngimi wesine. Kuba ugcina njalo sisele sibabili. You. All of them gone. No, that's life. That's life. That's life. Ukhula namake nabani? Isikole sengibabe namake. Because isikhathini esiningi bayabantu abaningi bakhula bahlala kufana ukuthi ngihlala kwi-stadium. Kumbe half a stadium ekhaya ndiwilibala likhulu ngakho. Libala elikhulu. Niyatendela netilimela niyafuya. Kunemba fruits. Lonke lejariti nemba kuhlanyelwa ama vegetables. Manje amaningi.
bekunesicotshanyana la eceleni kwasekhaya yeah. ngiyakhumbula lamanje aqhamuke etule empompini adlula la ekhaya so besithela kamnandi kumnandi bekumnandi yaphela sibe kumnandi ngesikhathi sisenu sasembombela danyalo lento leniyibona nje siyibona nyalo ya ngifuna sikhuthaze lelusha silitshele ukuthi kunetinto lesitibona nyalo because ti-fast nyalo impilo lesiyiphila nyalo than leyakini igcwele ebukhazikhazi igcwele ebukhazikhazi bekumanga esikhathini esiningi ya so ukhula make amsho nguye bekalimi esikhathini esiningi ya make usikhulisile kakhulu asebenza emandiyeni okay awashada impahla baba sebenza ngesesitolo esikhulu sala eMasport sethi impahla ngaleso sikhathi kodwa saqala siyigrosa sabe siyatshintsha siba sethi impahla bakhuliswe ngibo ngaleyo madlala encane into lencane elikhulu because siwa leyo mali ngaleso sikhathi beyinyendi beyinyendi ngaleso sikhathi leso ngoba besi-afforda uthola inyama ya 5 rand iningi hayi nyalo ungacamana nento uthenga inyama ayipheneli so nikhula niyalima ngani kune-routine nelisiko lasekhaya nikhula ngalo ekhaya ekhaya uyazi ukuthi noma ngaye esikolweni mangibuya nginema-duties asekhaya lekufuna ngiwele nyalo sekunabo-anti sekunemaneni akusalinywa ngifuna wena nikhula uye esikolweni mawubuya esikolweni yini ma-duties asekhaya isikhathi esiningi bengenda onke nje ama-duties asendlini ukulima ngolala ngaphandle bengithanda kabi mako ngifundisa kulima amaveji isandla sami sihle kabi ekulimeni okay namanje ngiyathanda kulima ngoba nginanzalo lima sambama yadlala netiteni impilo yakhona kuloko nje nalabanakini nalabanakethu so ngenhlanhla lenhle angithi ubhuti lomkhulu waceda isikolo ngoma-70s wahamba usebenza then wabese uya lase-UNISA wathatha izifundo te-music sasekhona ngoba ngisemncane ngisengadi ukuthi kwentekayo then likhala kithi angithi beligcwele emagatara dlala kufika bangani bakhe batodlala mina lesikhathi ngisafunda ngithi ngibani thina besela ku-standard 1 leso sikhathi sasemnyama kuleyo nje likhabe sekukhona music into yabe iyadominate kakhulu empilweni yami ngoba nabafika ntambama sengihlala ngiyabukela uthola ukuthi ufika abangani bakhe bangisiza bonke baphethe amagatara kama-acoustic guitar kwaba ngiloko nje impilo le-music ekhaya kwaqala kwayama lokuningi ukuthi nangibuya esikolweni i-interest yami ngoba la ekhaya sekunegatara ngikhale ngibambabambe kubuhlungu abuye athi hayi cinisela ingalo vele njalo ngisaqala ngigcina uba ngiyekele kule nto ibuhlungu sokuthi ngo-1974 waqala ukungicinzetela leso sikhathi besenenda standard 4 so man before speaking about music ngifuna sikhuluma about i-education yaleso sikhathi leso naleya nyanga uma uyicompare how was that education yaleso sikhathi leso naleya nyanga liyaqala angathi ngathi beyingcono yona angifuza kodwa besifihlelwe education ngoba kuyibantu education yona besifunda besifunda kakhulu kona angithi nangiyicompare naleya manje ayisafani iyaqala bengcono kodwa beyikucinzetela kodwa besifunda kani ngicela kubuta ngesingawodo yisokhule ngakhona sowukhulile kani why lelwadi kani balifihla kangaka bambona umuntu omnyama uhlakaniphile babona ukuthi sihlakaniphile basifihlela lwadi instead balifaka emabhukwini nebayanti ukuthi endlini yami isikhathi seningayifundi
Yasifunda. Selaba labakhona labahlakanipha kudzala udlalela emabhukwini yibo laba abathola lwati and most yabo ngibo abangena kupolitiki ngoba lelwazi balithola emabhukwini ayisibe baqoqela most bebathola emabhukwini. Leso sikhathi leso lawe imizabalazo uzabalezi sisemncane besingathi nibonibona ukuthi bathi nesikhathi lesi bathi nahambe ngesikhathi lesi hamba ngamadompasi kumbe whatsoever lento leyo besenda lokho besingakwazi ukuthi sathi ukuthi kufuna sihlale sithole idompasi lesikhwameni kuyi-life kuyi-way of life. It was normal. Bekunormal singanankinga nayo. So bayasho ukuthi ngalesikhathi leso awuhambi ungathi usuyaphi abanitholi inhleli ngesigungu ingathi inhleli le sibhacu siyakhala stokisi lapho-ke ungeke utholakale usekhaya longadalwa kulo ngeva kwathi kufanele ube ne-permit asafikile amaphoyisa lawa kamasipala afuna i-permit ukuthi ufike la ngayi. That's why uma nongabe usuka kulenye indzawo uya kulenye indzawo kufanele ube ne-permit ukuthi uyasebenza. Nawutholakala lapho ungana-permit ubophe akuhesitate ngisho edrobheni ngiyakhuluma uyalahlala khona belungu wena una-permit aboyini besisebenza abashadini sasebancane safunda kusina 2 3 sibitwa ngabo upikinini. What's beginning ligama ngathini le kuyi-apartheid termnyana ye-racism sikupikinini nothing sibitwa ngopikinini besisi yabo sigijima sithola leyo mali mara sibitwa ngabo upikinini. Way of life leso sikhathi bengingakuboni kuyinkinga ngaleyo ndlela singakuboni leso sikhathi because bathi ngalesikhathi leso bongosweli umsebenzi bathi umsebenzi bongosweli bogcwele umsebenzi bokuthi basi noma namhlanje uduwa namhla wanamuhla kusasa unabo 3 4 lo tokhetha wona ukuthi ufuna tshela ukuthi sisasesikolweni kusenda bona lapho standard 2 madoda ukuthi abadala abangasebenzi bekusuka amaphoyisa hamba bakoleka la esikole babaleka bobhaca emgwele lomfula wethu uKrotandri babe bobhaca khona babaleka la kusebenza umsebenzi womnyenti ngayo laba babophako bangabemixejele babamixebafamily bosebenza abo amasibona sibabuya sibaphethe ama-overall mara bebabaleka ngendlela umsebenzi ngayo. The system beyikahle ukuthi bengase kahle how okay besigcina tekile kakhulu bese sithi ukuthi ngoba bakugijimisa bakufaka emsebenzini lo msebenzi wosebenza kuwo yebo ukuthi bebathola something mara le-racism nothing nalobanye bakhona kudlula lomunye mara kasebenzi le-economy beyabo. Understand? So I can't say bekukahle yebo ngoba ukuthi uyasebenza but you get nothing. Iyinkinga lento leyo kuyinkinga kakhulu because ngikubuta ukuthi why basingasifundisi ngemasiko ethu sikhulume ngemasiko ethu kule ngento lesiyatiko sifundiswa nge-economy sikhona into zintshintshwe nazo zisitshintshe ngakhona yonke into lesikhathi semvelo njengoba ukuthi bengifundisekile kahle esikoleni bokufunza kubhala igama lakho nesibongo khona kubala siphelele lapho esikoleni besifundiswa ezenkolo kuphela i-subject ibalo ibitwa ukuthi i-math basinika ama-private teachers umuntu longasi-qualified asidlisa i-poison ngikule i-maths ngiyinyanya baze baceda sikolo ngiyinyanya ngoba from the scratch ngadla i-poison. Understand? Ma-subject ethu bangasi-right laba labamhlophe ngale sebaqalile kufunza i-computer thina sifunza ezenkolo bona sebaqalile ngekhompyutha
yeah, lento ngathi kuba interesting. Do you believe in the Bible? Ngoba nina futhi nifunde kahle lento ngani lezo bayibasi lento bakujova ngayo sesemncane vele ukhule uyibambe ungasahlukani naye mara mase uqala kubona wrong na right so khana ukuthathela ama decision. Mina I believe in God. Oh, you believe in God, not in the Bible. Yeah. Angiceki iBhayibheli. Yeah. Ngani banifundisa ngayo. Yeah, besifundisa ngayo. Ukuthi kunalento ukuthi iBhayibheli yabhalwa ubani. Yeah. Wena ngifuna uyichaze ngimbono wakho ukuthi ubona njani. Lebathi yabhalwa nguye whatsoever abayibhala wena uyibona yabhalwa ngubani. Bathi wena ngibathi ngifuna sakho ngokhula kwenu because banikhule banifaka lento leya and nabo lebo bayifundisa. Yeah, nabo mhlambe bangayithandi because even nyalo ungathi notice ngifuna netting ngisho nje kancane. June 16 bebalwa abantwana balwela inkululeko yemfundo ngani. Mara ANC ijikile lento leya. It is a youth day. You understand? Lokuthi sokulimatwa umqondo ukuthi le iqiniso cobo lingafakwa. So liyafika. Ifakwe le presence olukula abantwana. So ngifuna ukukhuluma about ukuthi wena uthini ngembono wakho ngeBhayibheli. iBhayibheli mani ukhona Jesu ikhona yonke lento because nayo yet contradict yona even ngokwayo leBhayibheli. Ucedzile nawo. No, ngifuna contradict. Yeah. Mina I believe in God. You believe in God. Yeah, ngibonile. Ukhona. Why do you say you believe in God? What God did to you to believe in? Hamba welwandle. Yeah. Ufukume nje ubuke elwandle. Yeah. See God. Kahle. Hamba mithi inzaba letinkulu leti. Ufike uyibuke. Yeah. So uyadibuta ukuthi who created this thing? This. Yeah. That's God. Yeah. Uyabona lo mhlaba lesicela kuwo lesakhathini kuwo. Yeah. Kwakhona igwaqo. Yes. Yeah. Ufuhlelo ubuka le nature nje ibuya. Yeah. Ngihlala ngibuka kwakhona indlu kulomhlaba. Singcwatshwa kuwo. Yeah, singcwatshwa kuwo. The same soil, same umhlabathi. Then ukhulu kaNkulunkulu lo. So laba babhalele from their own benefit. Kuningi labakubhalile. Yeah. Lesibona ukuthi this is not true. Ngoba lapha iBhayibheli is full of stories. Yeah. Ngibani beyakhona koneka lama stories. Ngoba into le visa buhlungu ukuthi umuntu athi uthi Jesu mara akasi Jesu mina ngithi. Ngani? Base umbhalo wabani. That's why I want to talk about God. Lento le ukuthi balima teCredo mutho wagcina bekaso complaina ngayo ukuthi bantu bebabhala ngayo. Uthi Credo mutho sebantshitsha tonke le story nana. Uyakhuluma qoqo because nani yena he was not good in writing kona lo space bekuba nebantu babhalela lelo. So the thing ngale Castile apartheid ngesikhathi sisembombele bensona because I think it was a mask ukuthi nisonde I think bekunama traditional healer la strong kula labanyana la kama qobo le ndime njikende you understand and kufika kwabo labantu laba ngalakithi bashifta yonke lento you mean missionaries bashifta ngiyathi baqhamuke neBhayibheli ngiqala ukuthi they come with everything and they take everything from a black person. Yes, they did. Understand? Yeah. So lesikhathi nisonda benisonda kumasondo kanjani? Mina fortunately ngitsena sengiqala kuVlambehle. Yeah. Isondo la badala bazi bakhonza lona bese lakhiwe. Yeah. Yeah. Bonakala ukuthi this is a church. Yeah. Until sathutha kade kwakhiwa la elikazi. Yeah. So labanye basonda emikhukhwini. Yeah. Labanye basonda etikolweni letitshekile la besifunda khona. Yeah. Kuletikhala. Yeah. Not everybody bekalakhi ukuthi ngaleso sikhathi. Leyo belakhiwe amasondo amanye. I remember akhona amasondo lakhiwe. Bonakala ukuthi this is a church. Yeah. Ngoba beyangathi mahle njengalawa manje. Yeah. But the way church is. No, it's not a matter of bullshit. It's a matter of the phakathi le preacher. You understand? Because the bullshit abusiletheli inkintsho. This is just for glamorous, for nothing.
because uyabona uthisa nabo sisi labasha labaningi ayibuthi ubuka le ngqondo ba-empty. and yabo sona namasondo ungathena uthisa laba mahla abasithi ngani Wona wasithi. so ngani le sondo kakhulu belikhethe ukuthi umuntu omnyama aphume enkolo yakhe. I won't say ukuthi That much. i-idea. Okay, wena ngiyambona wakho bekuyini ukuthi create le sondo. Yabona ikolo is a way of life. The way of life. Yeah. Ukungena kwayo. Yeah. Yafike yamtshintsha umuntu. Umuntu abantu abaningi bathi lwana. If ukhumbula, if you remember ngesikhathi kaSalaba bakuzala. Yeah. Bebahlata umlawana bayamelenda ukuthi kulula nje kulala umuntu ya. So yafika inkolo yakutshintsha lo. Yeah. Understand? Yeah. Umntwana ubuke nje even today umntwana ukhulele enkolweni. Yeah. Ukhula abe successful empilweni. Yeah. Noba angeke abe very successful. Yeah. Mara uphila impilo lengcono kakhulu Yeah. kunemntwana ongakhulelanga esondweni. So le nkolo into engisobuhlungu ukuthi isikhiphe kwesintu sethu. Yes. Yona isikhiphe. Tothi before inkolo ifika i-way of life beyingekho. I mean, I won't say bengekho. Ngaleso sikhathi bekuphilwa leyo mpilo vele. It was but isiko mina ngikhala ngiyaphathwa. Ngintwana konke lokho. Yafika inkolo yasitshintsha. Yeah. Yathi kuphahla ku-wrong. Understand? Labasashonile Singayi abantu sebahambile abasana sabela. Yeah. Understand? Isho njalo iBhayibheli abasana sabela. So mina ngiyacabanga ukuthi sokuya ngawe as an individual ukuthi uyithatha njani. Ukuthi wena uphilivela kuphi. Because you can't be both. You can't be both, ne? No, you can't be both. Finally, You choose one. You choose one. Because bayathi umuntu omnyama ngathi isikhathi leso bekamathi bathi umveli iqala bathi umveli iqala akusixhosa leso No. nandaba bathi umveli iqala nguye lo wavela kuqala. Oh, you mean law? Yeah, nguye lo wavela kuqala, is a creator ngani. Yeah, creator. Bathi bathi umkhulu kulala bomkhulu la kwasuka khona lo uNkulunkulu. Yeah, umkhulu. Yeah. So lokho besibhilivela before kufika yonke le Christianity and everything. Yes. Because the Christianity I think it divide umuntu ifana netepolitiki netebhora. Because lento le division ayidli. Because mina ngisondeze sisilo umuntu usonda kaShembe umuntu usonda Sokune division la endlini mina ngibona ngathi le nkinga yaqala la. Ukuthi mase kufika lento le yasdivide thina la endlini. Yes, it did. Yeah. Yaba contribution. Yeah. Kusilomunye uthi hayi mina ngcono. Yeah. Lo ngisagwini Ngoba ngisagwini. Namanje ba feminist amaningi njalo ayalwa namanje. Nge division Nalebo kuthiwe siyahlangana angasakhona ukuhlangana nefeminist because mina I believe in this lapho phela yeah. mina ngcono. And manana bamake munye babe munye. Sendivided. Lento lekukhulisile ukuthi ube ngiloko. Ndesiweni la sithi khona makuyadana. Makuyeloya ngibabuyaloya ini because ubulawe batali. It happens lokho sikhula siyakubona kwendeke esikhathini esiningi. Ngenxa yale but asigceki iBhayibheli. No. Sihlala sivumelana nayo mara sibheka lo ukukhulisa bomkhulu wethu. You understand? I-create yini la ngesimo. Yeah, akukho lokutshela. Kahle nobody knows. Yeah, nobody knows. Kahle ukuthi kahle. Which is yeah, from the scratch. Yeah. Akukho lowati. Siyaphikisana nje sodwa. So what do you believe in? Nje ushithi uvule umdali. So believe lana tu masiko. I believe masiko anginankinga nawo. Yeah. Akhona but God is my first. So a person ofuna communicate naGod wena njengoba sokukhulile ucommunicate naye njani as in ukuthi kuna emfuleni ucommunicate nemvelo enzabeni njani. If you want to communicate with God, through prayer. Just you kneel down and talk to God. So na into lengicakayo. And it's cheap. No money. Na into lengicakayo.
sithi bathi ingulungulu le etulo mara siguca phasi masikhuluma naye and masishona singcwaba la mhlabathini don't lo mhlabathi lesu undermineayo awusuthathi serious because nguye lo mdala and bathi ingulungulu njengoba basho ukuthi i-church ituke umuntu phakathi kuyo akudzingaze aye kule structure. The structure is something else. It's business like that. The structure. So siyohlangana. Yeah, because le nhlangano leyo ngile bekufuna ngabe basithi inkululeko siyilandzile phela. Bekufuna ngabe nendwe emasondo kahle. So destroy. Bantu begcina babona way of living through la masondo. Mina lo ngiyibona ngakhona because bantu sebabuke way of living to masondo. Bantu babuke way of living to politics. Bantu babuke way of living to ubungoma tradition, you understand? Yeah, assassin niyo original. Assassin. Yeah. Bana na mawuthi my prime effect. Ongela maphasela lapha emotweni ma original. Ingazi imali le. Yeah, assassin original. So nathi sesilimele assassin original. So that's the reason mina wena so ulimele wena umzala so. Nami ngilimate mongipha lelwati lakho because lengilimate lelwati angimike original. You understand? Ngifita ngepoison. Yeah, ngifika That's not true. Nami ngifitiwe le poison. Noma wena wafitwa into le right. You understand? Phela ukhumbule ukuthi into le right ngifuna ukukhuluma into le one. Into le right abantu abaningi ndiwese bakhule ngakhona abasayiboni ukuthi they right because wena lo ukhulumela into le right. First thing first awunayo imali. Into le yasdivide imali lenyini. Umuntu uhlonipheka ngani ngemali. Bawungana mali they don't take you serious. So lo muntu lonemali akanayo information noma sekanayo information so uthatha information ufeedwa abantu poison in order ukuthi konekane woneke indlela yakhe. Uyayibona wena sothi mina ngilasbone sothi ekhayisi sothi ungwana ufana umnake ngilasbone but mina nginemali kunawo akwenze umsebenzi mina ngiyakwenlela isikhathi sanyaka ngesamanje yeah ngisetha mara wena bangawena umsebenzi wena ungekho mina ngikhona kunjalo injani life so niyasuka eMbombela banisusa eMbombela tuwe emakhaya la right emakhulu because I think umnakeli lapha eMbombela bekasakhulile naye sekane igumba lakhe lapha la ijardini lapha ngabhudi naye mhlambe so because uyasebenza yabona mina and ngenye division ngifuna sikhuluma ngayo le divide amakhaya ni 5 ekhaya ngibafowethu ngobhuti noma uyaqala mnaka nani nginamake namba 27 apha endlini mnaka suyaqala ukutakhela ikhala lakhe lapha ubone mfati ubone mfati kankosi kunemfati kamfanele ngani dzala bekuthathwa njalo vele ukuthi akuthathwa kusisi uzobona esikolweni and everything ngifana nale ubona bamada ba usayina lapha hayi ngathatha umpapa lapha bagana you understand natana nitwana because imali so bese uthola lokahle bambonako bamthathe kwakhwikhaya usungena la endlini bamthele ngenyo traditional way you understand because ngesiko leli lakudzala awuthelwa ngenyo base kuthi i-divorce iqhamela la belungu nimanga i-divorce iqhamela la belungu so lento leyo ngiyayicala i-creative division khona mangithi ngiya-analyze ngibuka kahle because nangu mnakenu so nemngaki so wakhe ikhaya lakhe la endlini la ijardini so nebantu abakhe nalomunye njalo so banemfati banebantu abakhe leli siko lala ekhaya licala seliyatepa how makwa kakhe akalithaze isiko lala ekhaya so ungena inkolo sayena so believela kuphi kwenkolo phela inkolo bayifaka kakhulu laba bafati bayibamba yonke into idominate abafati everything bangabamba abafati bacedzile bafati bamba yini bamba abantwana indoda noma bangathi namhla basinamhla Sunday bathi athi make namhla senda umsebenzi ukukhumbula azibani gogo wethu nasophahla funa senzabeni everything funa fast and everything uthi lo mkakho uthi na mina ebabe mina ngihlanye mina ngisorry kusezanhlanye mina angikwendi lokho mina ngiyakuphi esontweni secalile divide le ekhaya sika division bantwana bakhe bamnakeni usebenza kahle la lo munye akasebenza kahle ngizela labanye sebaqala laba sebafuna adoptane lesilungu
You understand? Sekucala i-division vele icala njani ngasho icala ngibafati ngiyaphosisa. No, iqiniso. Emakhaya amaningi icala ngani bafati bayi-create i-division. Lapho besimanga. Yeah. Sebe sokugcina sekuthiwani la seyicala khona ngani seyicalile from embombela ngiyabekisa. Seniyabuya kuphi? Ngidelikazi. Kanyamazana. Ngila seyicala khona lokugcina i-TV because banisusa tuwe Sibaya, fanele banisusa Sibaya esikhulu kumbe banisusa stadium. Sibe sebaniletha tuwe RDP kumbe tuwe 4 room. Ni 7 ngisengabali batulu ngisengabali bosikole kuba yini mara kapha ekhaya ayi kuba inyaka lekhulu sonke ine 4 room vele bekunjalo sisafika sisafika sonke zokulalwa nga 3-3 understand kani banidefeatha njani batali beni bawadefeatha njani batali ngifuna understand le system ukuthi ngiyiphi le system ebaqhamuka nayo labelungu badefeatha labatali ukuthi bathathe wonke lo mhlaba kwaba nalento sikabita ukuthi forced removal batali bethi baforced batshelwa ukuthi nani yaphuma azange kube ne-negotiation i-negotiation kwaba nje ukuthi niyaphuma asi-negotiation leyo i-negotiation nihlala phasi na-negotiation laphana was an instruction. I still remember ngisemncane kwafika nje igama ukuthi niyaphuma sabulala abanye already ngabo-1971 sibaqalile bakhishwa kuthi wayana kuthi asazi bathi ngiyekhenani bathi kuba nemigwaqo kuba ne-electric satshelwa lokho nje badungela abantu abazala ingqondo babatshela labanye vele bathathwa nge-helicopter laba bekuma nama-leaders 8 asathi babekwa ngubani bato bakhomba la Kanyamazane bahamba nice place ngazi story siyakwati lokho basikwendela sikhula siyakwati ngasiva le story baba bala ethi ngikhohlana amagamela bento wabala bengeke nibe nenkinga futhi bayazi ukuthi ngibeni nabo babe lebakhethwa few people babakhethwa khethani inzawo la thina sinakhele khona sikhulu basi bomunye babela before kufika amagugu bathi abafuna inzawo le close to idorobha because abantu abamnyama bebadi-strike bebangadlali labantu strategy stuff awusihlakaniphe kakhulu bebadi ukuthi in the long run sitokavukela that's why funeka sibe far in order ukuthi masiplana babe sebafakele bayiplana kwaba njalo njengathile baselikazi bekose ngabe sigama at least kumbe nezivili bangasifunda bafuna siyekuzendele la enzabeni namhla malini kule spread 20 something rand it's a lot nabe sihamba ngetinyawo khona and bavuma labantu abadzala unfortunately embombela ngaso sikhathi on location besingakabi nawo ama-politicians benani benephosi kude so manje labantu bekhethwa yini laba understand le ukuthi labo la ukuthi banidecide nini bakhethwa yini bavele bathuma laba bathuma ngabathi abantu niyokubuka lapha senior citizens bathola ukuthi ukufundisa bani lapha so lapho kunababe bantu baloyini nje emphakathini babita bona abafakishe babanika certain things abantu it shows ukuthi ukhona wabafakona because I think bona zange basi abaningi bakhona zange bethe 100% ayikazi labanye bakhona bathi sebanidzawo edorobheni uma ngalokuthi nabantu onamkholo bathi umuntu omnyama uthathe njani uyithole njani le ndzawo le cause behlupheka babahluphela abagogo bethu so wena uyithole njani le ndzawo lengaphi babanika kona bathengile satofakwa la Kanyamazane itinzabeni bathi why Kanyamazane ngoba sibe Nyamatane bathi bekunethi Nyamatane so ngideserve kana netilwana ansi bayibuka lezawo bathi ngolobohlala lapha sitawo nethi Nyamatane sitawubaleka sifake bona why bathi Kanyamazane nethi Nyamatane obesecreate imigwaco before lo before lo bathi check inzawo ukuthi nene into lesola bathi la sitofaka imigwaqo silandelayo bangenela ngoba njalo lokhu sikhona until today so isikhathi sokucala kuvotwa ikhathi kusuka leni ngasuka bo-90 bani family yami sisuke 75 isasesikoleni saseprimary umvuko lo mbuso ngicala nini ngicala senkanyamazane
siqale sikanyamazana icala understand ukuthi no labantu badlala ngabo kahle lokwasita nge-Afrikaans ukuthi nalona le-Afrikaans nasala nahlanganisa naqale abantu baba-alert khona saba-alert khona ukuthi hayi man abantu kanti basicinzetela basicindzetele kakhulu mapasi madopasi nongenela icale lapho ke so i-direction yenu ebeniba nabo beyini ukuthi ngifuna ngitshintsha le-Afrikaans nani kahle kokuqala sifuna ukutshintsha le-Afrikaans ukuthi sisigcine kufunza everything kufunza i-Afrikaans ne-maths imbali konke lo ubida kufelda konke Afrikaans ufarlarakate kahle ngifuna ukutshintsha le-Afrikaans uqala bebala bangafuni nansi ngiphethe so lokunye kwadendakalela waqala ngifunda wakhona lapho-ke ipolitiki yaqala yaba yaphakama understand through le-Afrikaans la sekucala June 16 la June 16 basuka khona konke wishi yasuka ngiso nenzaba ye-education kwaqala nge-education kwafa abantu a lot kwafa abantu akukhulunyiwa ngale nzaba leyo kakhulu ngifisa buhlungu ukuthi kwafa abantu kwafa ama-student awanye lwa-celebrate ucabanga mara akukhalwa because bekufuneka ilanga lokukhala ilanga lenkumbulo lokulila lokulila bathi freedom futhi namhla futhi selilanga letshwala bathi freedom day selilanga letshwala la likazi disena bekunerali bathi nerali bemarathon in-June 16 but if wena ungathi June 16 ngifuna ukudlala eSarafina abantu mhlawumbe abane-direction June 16 cishe please cishe yabo at least awungeke abakuvumeli awungeke basakuvisisa bathi we are far behind ukhumbula abantu inhlupheko bathi singasayikhumbuli inhlupheko leyo and that's wrong that's wrong because abantu babambene nto ukuthi bathi emathuneni asisayi nayo kwinkinga labashona amadimoni abasana sabela ufuna bathi ukhuluma wedwa kanti abanye baya emathuneni balunga kuya ngemuntu ngenkolo yemuntu inkolo yakho so akuphikiswana ngenkolo yemuntu so ngaleso sikhathi siteni futhi benine beningcwaba emakhaya ngashona ngingcwaba la eJardi no thina ebombela bayakhona bethuna kodwa la amancane sakhula thina ngokungashoni bengashona njenganyana izaba kanti khona ku-wrong because ngivele lomunye asi bantu bebaphila more than 300 years ngiphile so kwangena le system yafaka lokudla yafaka namapilisi and everything naloko netshwala and everything netifo thina sakhula ukufa besingakwazi bekuthusa msho ukuthusa ukuthi bathi kusho kuwe basitshela amasheya bathi akukhonjwa ukukhonjwa la uhlangana nomngcwabo umuntu bekuhlala phansi and lapho I'm sure lo ma funeral bekungekho kujelo la endlini bekujelo la ejardini kwendelo la ejardini and bathi ukuthi makunemsebenzi lapho leyokhalela ukushonela ngibona ukuthi bagcoke impahla zokudzabona kuyadzabukisa lesimo lesendeke kubo ngibone ihlazo labo hayi le nto enyala ukuthi makashonele umuntu kufuna niye nozila and nifike nodimanda nithi sicela amakohisi ngalabo makhirawundi bebetandekile bathi betiwa nokudla la iyadonisingayo nyalo wena ugoce kanje so ushone namhla kwi-Tuesday uyongcoba next week Saturday umuntu le mali nedile lophuma life is change ngiyabusena after tax asukwathi kuya bathi mazingcwabisana uyabhadala ukuthi bakuyele understand basukule imali after tax nanifuna live free live linambisiwe yes fika la ilikazi into sethi ngifuna seniyalwa nilwela lenkululeko le ukuthi abantu abasale bafunda kahle bafunze ngelimi labo ma subject onke la sekufa kuba nalokufa khona understand and lokufa because vele
kunema-sacrifice lahlala khona noma singathini even nanyani uma sisifuna ukulanza i-back kufa kwethu kuyoba khona kuhlale khona because le ngadi ichazela okuningi ukwazi ukuthi vele kuya-sacrifice indirect asithi ukuthi umuntu ukuthi ubulalile but lokuchizeka kwale ngadi ichaza ukuthi lento vele kuyaliwa because truly speaking akude umuntu wechamba in heaven ayiphesibela le ndlela because kungena kwe-ANC we thought ukuthi kutoba nemtshintsho kakhulu because kuqala before kuba ne-ANC bathi live berana makhosi bekunemakhosi thizeni nomfuna standi makhosi everything makhosi bochief everything laba bafike batwista le yamoshakala nyalo batifika bona nyalo masiya kuma-voting bayeke bagcwala emgwaceni after ama-voting bayahamba siyitshintsha njani i-system ngokwakho because ukhulile uyibonile nendlela i-apartheid ithele njani kufanele itshintshwe ngithi sine mphakathi how mawuthi ne-community as in like how kufanele because basidivided kuqala divided ezinanyalo sibantu abamnyama we-divided ungachama nale agenda leyo bakubuka silo bakubulala kumbe bakwanayi kufanele kuhlangane thina mphakathi thina besi-divided so uthini ngalamavele ukuthi bekuthiwa ukuthi ngalesikhathi kuliwa lembi leyo ukuthi abantu bafuna inkululeko yabo bebahamba bathi baya kulamanye amave boSwatini boMaputo bo-KZN whatsoever lamanye amave angaphandle bukhokhasa khona bubaleka kodwa bebafuna kubulawa ngalayo kuliqiniso ngakanani kuliqiniso ne so thina tosikahlahle lelo lokuthi sivukeleni nisodwana ukuthi lo Maputo lo Lihlangane lo yini kurong kakhulu lokho kodwa lento le ikhoswa yini lokuthi sivukelane especially isikhathi samanje ikhoswa ukuthi nama-borders ethu noma ngibani kungenela akusamanejeki so lento leyo bese isusa i-hatred kithi thina lesikhona la sebaqhamuka labantu bakithi lapha understand ufike bafuna umkhukhu la eceleni kwami angimade ukuthi ungibani akana-idea akanalutho akana permission this is the only country benganamthetho especially amabhoda asathi ngibani lwathi amabhoda angathi bekangaboni ukuthi this will be wrong. No, I think bayende ngamabomu ukuthi for ma-voting for nokuvukelana sodwana nakuyende lento le bayiplanile iyendele leyo bayifisa ukuthi baplana a wrong thing a wrong thing like njengamaphathi amaningi kakhulu amaphathi lo mnyaka lo ngase kuvule more than 3 maphathi organization party and black parties so lithi yedwa so bayini sasa ma-DA iphinde ibuye we don't know what will happen. We don't know because it tells ukuthi laba abanalolona but i-DA solihleli belungu bahleli so yini solo thina silwa sodwana and sidivayidwa ngibo labo labelungu labo kuze hayi nine kufuna ningavali and sayibona but ngenxa yemali because to open a political party it's not cheap, it's money and the money siyithola kubo labantu usiphinde futhi siyithole kubo then shothi thina I don't know ukuthi sinjani kahle indlala indlala esicontrol yes control indlala bathi buya uvula iphathi wena nayimali siyahamba ungena wesikhohlisi and mina into lengivisa buhlungu iyi-one ukuthi onke lamaphathi achamba ku-ANC onke so tothi bonke labantu bafana aqhama kwani phathi bonke bakhuluma ilanguage lo ukhuluma lo ngabi lokhu kufanele ukuthi sibantwana bamake munye mara bobabili bahlukile make i-ANC labo babili bahlukile lamaphathi lamanye ahlukile mara sitali bamake munye sashiyelana lento leyo namhla siyahamba ngicela siyivale leyasilikazi mina sene-part 2 hayi